Proġett fotografiku Father and Son, Mr. Ruben, kif interpretati mill-lent u l-perspettiva tal-fotografu artist u rebieħ ta' diversi premijiet internazzjonali l-proġett Bulgaru, ibbażat fil-kapitali Sofija. Pushtarov jispjega kif il-proġett Father and Son huwa mnabbaħ u ispirat minn ġbijat ta' missirijiet u wliedhom subien. Valerin sab Malta u l-pajjiż li ser jiżdied ma' portafol ta' pajjiżi, il-kol jiffurmaw parti mill-proġett Project Nexus, Father and Son. What makes me explore this project in new countries, like in Malta right now, is at the same time the universal appeal of this subject, but also the differences, the subtle differences in culture we can observe. Jgħid li anka f'Malta s-serja ser tkompli li tesplora l-konnessjoni, l-wirt, l-imħabba u l-memorja kollettiva fiħdan il-familji. Bil-parteċipanti jkunu mħeġġeri riflettu fuq relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet u jażlu postijiet sinifikanti għal ritratti tagħhom, kemm personali u anka professjonali. I'm working in this project maybe they are 5 or 6 years already, so there are so many stories, around maybe 600 portraits in 15 countries. I'm really unable to give just one example of all these beautiful encounters. And what is also important here is that it's not only a representation of the individual connection, but also a broader picture of this subject of fatherhood and cultural heritage. Wara żjara ta' xahar tiegħu f'Malta għażla mix-xogħlijiet ta' Pushtarov ser ikunu stampati u ppreżentati f'wirja li ser tintwera fir-reġjun tal-Port f'Settembru. Il-wirja ser tinkludu wkoll ritratti ta' studenti minn skejjel fil-lokalitajiet tar-reġjun tal-Port.